tanong sa pamana siku pamana okay takiang gelebak tanong ko agama siku pamana amal sa katatagutan sa dunia lagi ito'y libil pangkatan na yung bagira katanong Allah sangkot to kapag dalam tanong ko mga kuburtan sabab pro na umani pakaisaan na tao adi ka di kepada dalam salimu Allah sabab pro na umani saka tao apakaisaan ro adi kepada dalam kulimu Allah na did na amaptero yan uman pakaisaan arwar ko katero ala la udina ha ay mo to na dia kan katawan Allahu Akbar atanudan tanong mga loks mga babaya kan nagipagadatan nagyong kuto akakilab mga nakatano roo sikuda pang kapakamblablago mga pamilya tanong napakaw maro yung kuto adua malaikat nagyong kuto adua malaikat na sa kanyan sumungkar na gusunakir mga loksa kan nagipagadatan mga babaya kan nagipagadatan yang kanan adua malaikat na ayag gelebekiran nagia kisambut kitumanan na nirang ko balas umini umau manusia ay galabakiran nagyong kuto kituman niyan kituman nirang ko balas umini una o manusia agalabak sa dunia o dapat nakapakataling umaualungan akitindig ko hadapan Allah katindig ko hadapan Allah na ito man ko umani sa kataw sumiyang galabakiran amala si kumasa agatatagugyan sa dunia sa awayam yang galabak nagyong kuto ato na marata na ito manundan way napamamanwayam yang galabakyan na pamana siya katataguin sa dunia na mapena ito manundin. Oy, yang kanan na dua malaikat na datagwi wallah sarano nagugagaw sang kuto ang mga tao. Ayam yang galabakiran ko katataguin sa dunia na palaya din nararangit nagukasupaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sasad sa suguang kiran ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayran penggalabakan. So kung natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sukatero iran na tanto mapeso Nabi na miyalo yan aso pa man nakatero iran na tanto ko piya kalakalak kaaya ko nakatanog yan na lagi dagyang ko to katanog nagukabag dalindig na so mga mata iran na isin no kilakilat mga luksakan mga babaya ka nagipagadatan ya panutulupan o isa ko mga sahaba as Uthman ibn Affan radiyallahu anhu aya batadiya natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aya batadiya tigino Nabi sallallahu alaihi wasallam na ira ko amini kuburian agyang koto amya wapat at tumindig sa kanya na teron yan panganin niyo sa relasi pagarin niyo tapangnin niyo wala sa kapakatek na yan kaiman to na sumarian sa kanya Allahu mga to mga loks mga babayak na kipagadatan tao adna mini kuburtan kasi ko dapat na kaipo sa giyong kuto ala po tayo timuntan noron nakapakay giyong kuto pa man na inilabang tanon na mayong madnudua malaikat ro napsiksa niran pag na di na di painisin nagyong ko ginang ko ni pakaanta pang katiro Allah sa Quran nagyong ko tatigina wa yuthabbitu alladhina amanu wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah pakapteknaan Allah susirano to amya maratia sabab ku qadru atitigna itu la ilaha illallah siku qawya ku dunia ku siku akhirat masa suka sumaria ko mya maratia ku dalam kubur ababsan mga doksakan mga babaya ka nagipagadatan aso kubur na dua-dua mapembeta dunu tao dua-dua mapembeta dunu manusia anu dan tanwaya udi madalam akakar ko naraka pamana udi pamana sa padang ko surga na madalam akakar ko naraka jahannam mga luksakan mga babaya ka nagipagadatan alalan tanong tatadmi so pamana kawyagwig sa nga dunia na matagsagad na pamana pakabimban pagkakalang tanon yan isumati magana kapakay mapitay sa gawin na pagndud tanong si Allah aya pamana katiru Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran ipantag si ko pamana agkakwatan ko pa man na makasurgaan tanong at tanudan tanong mga luksakan mga babayakan nakasuka surgaan tanong to surga o Allah subhanahu wa ta'ala na kanabaanan libre
surga Allah subhanahu wa ta'ala na sinyambunan ititilagad sang kuto ang mga tao asi kumasairan sa dunia na aya pinggal bakiran langon nagyang kuto asuwang kiran wallah langon na aya pinggal bakiran nagyang kuto ang mga amal ay nikaswat kiran ng Allah subhanahu wa ta'ala na inaloy mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin upamatig Allah subhanahu wa ta'ala na kababayan niyo yang kuto akasudi ko surga na tigwallah ay mana niya nagyang kuto akababayan ko surga Allah subhanahu wa ta'ala banugay da tigwallah subhanahu wa ta'ala nadakan umaylay agyang kuto pamana kiyara sa inyo dakan tigwallah subhanahu wa ta'ala maylay agyap betag. So aya man alalag mga luksakan mga babayak na kipagadatan awdar katano maylay wallahu subhanahu wa ta'ala so kiyaro masaytano sa kiyang gadaba katano ko agama dara katano maylay wallahu subhanahu wa ta'ala kaya pentang tano kaya sabara tano kung anin apo baka tano mga katano akamar gana siguro ditaw di kang galibaka ko agama tatang kadatano ko mga ginawa tano adita no maapad sang kuta mga tao api pakayro ng Allah subhanahu wa ta'ala so pamanasurga yan ito'y sabab mga luksakan na kipagadatan sa bapyasaya kang butaman na ino kay inshallah ta'ala na siguro mga padawras tanong nagkapakaya kasupata tanubway at di kanu di mamang ni sarila sa miyatid niya paman na ulan-ulan miyatid niya paman na ragul kapakaya paman na sumiyagad na saragul nagyap man na paman na makabagay ako kanu yap man na paman na manigiso paman na suwara ko sa pamang niya ako kanu sarila sa uban na miyatirwakan ay di kirata ginawa niyo narila niyo rakano to sa gito ikababali ako na manusia so mano paman na adna kaya babayan niyo mini pagumargo paman na mga paratian niyo nandito so paman na ilah marakano wallahu subhanahu wa ta'ala sa pakandudong kurkano sa salam sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.